руди маро бепазиред корбарони бениҳоят гиромии радио Озодӣ ва сипос мегӯям ки ин субҳи барвақт моро тамошо доред. Шалои Гулхоҷа ҳастам аз дафтари марказии радиои Озодӣ дар хидмати шумо. Соат ба вақти Прага расо 7 аст. имрӯз 8 феврал ва рӯзи ҷумъаи саидро барои шумо бинандагони азиз шодбош мегӯем. Ва қабл аз он ки ман нигоҳи андозам ба хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳон, ба вазъи боду ҳаво руҷӯъ мекунем. имрӯз ҳаво дар Прага абриву бебориш пешбинӣ шудааст. интизор меравад ки рӯзона ҳаво то 5 дараҷа гарм шавад. дар Москав, пойтахти Русия, низ ҳавои абриву бебориш аст, аммо ҳароратсанҷ 2 дараҷа зери сифрро нишон хоҳад дод. дар Душанбе, пойтахти Тоҷикистон, имрӯз ҳаво офтобист ва 8 дараҷа гарм. хош ба ҳоли душанбегиҳо. ва хуб, ҳоло шурӯъ мекунем ба тақдими хабарҳо. дар Душанбе, рӯзи 7 феврал, таҳти раҳбарии президенти Эмомалии Раҳмон анҷумани ҳизби ҳокимии халқии демократӣ баргузор шудааст. анҷуман пушти дарҳои бастаи маҷлисгоҳи китобхонаи миллии Тоҷикистон бо ширкати намояндагони беш аз 4000 ташкилоти ҳизбӣ дар манотиқи кишвар доир гардид. дар ҳоле ки ҷузъиёти масоили мавриди баррасии ин анҷуман ҳанӯз нашр намешавад, бархи коршиносон мегӯянд, ин анҷуман соли пеш аз интихоботҳои кишвар баргузор шуда ба хотири муайян кардани стратегияи ҳизб дар ростори интихоботҳои президентиву парлумонӣ барпо мегардад. аъзои ҳизби ҳоким аксариятро дар парлумони Тоҷикистон ташкил мекунанд ва бисёр тасмиму қарорҳо ва қонунҳову таҳрирҳо ба санадҳои ҳуқуқӣ бидуни баҳсу баррасиҳои зиёд қабул мекарданд. коршиносон пешгӯӣ мекунанд ки дар мавқеи ин ҳизб дар интихоботи оянда ҳам ҳеҷ тағйироте нахоҳад шуд. президенти Тоҷикистон Эмомалии Раҳмон раиси ҳизби халқии демократӣ аст ва интизор меравад ки дар интихоботи президентии соли оянда ҳам дар сари қудрат боқӣ хоҳад монд. як намояндаи дафтари матбуоти ҳизби ҳоким ба радио Озодӣ гуфт ки Эмомалии Раҳмон дар анҷуман аз фаъолияти ҳизб дар соли 2018 натиҷагирӣ намуда нақшаҳои ояндаи онро барои соли ҷорӣ муайян мекунад. ҳизби ҳоким соли 1994 таъсис ёфтааст. ин ҳизб ба феълан шумораи аъзои худро беш аз 460 000 нафар мегӯяд. дар ҳоли ҳозир аксари мансабдорони ҳукуматӣ аъзои ҳамин ҳизб мебошанд. ҷамшед Зиёев, раиси боздоштшудаи Тоҷпромбонк, ба маблағи 103 миллион сомонӣ мудили беш аз 10 миллион доллари амрикоӣ амволи худро дар ихтиёри ин бонк гузоштааст. Зиёев моҳи апрели соли гузашта бо иттиҳоми қаллобӣ ва аз худ кардани маблағҳои бонк дастгир шуда буд. мақомот мегӯянд вай ин миқдор пулро бо номи худ ва пайвандонаш гирифтааст. дар ҳоли ҳозир мавқеи вакили Ҷамшед Зиёев ва наздиконаш дастрас нест. Тоҷпромбонк соли 2015 ба буҳрон дучор шуд ва соли 2017 муфлис эълон гардид ва садҳо муштариаш то ба ҳол натавонистанд амонатҳои худро бозпас бигиранд. ҷамшед Нурмуҳаммадзода, раиси Бонки Миллии Тоҷикистон, рӯзи 6 феврал дар нишасти матбуотӣ гуфт бо талоши муфаттишони Доистонии кулли Тоҷикистон раиси боздоштшудаи Тоҷпромбонк қарз ва маблағҳои тасарруфкардаи худро дар шакли амвол баргардондааст. ӯ гуфт ҳоло вазифаи бонк аз ҷумла мудирияти муваққатии Тоҷпромбонк аст ки амволро ба музояда гузошта фурӯшанд ва амонати муштариёнро бидиҳанд. масъалаи ба муштариён додани молу мулк ба ҷои пули нақд низ ба қавли Нурмуҳаммадзода матраҳ мебошад. Тоҷпромбонк соли гузашта аз муштариёни худ 74 миллион сомонӣ қарздор буд ва ҳоло ба гуфтаи раиси Бонки Миллӣ ин қарз ба 56 миллион сомонӣ поин омадааст. Маҳмад Саид Шоҳиён, раиси Кумитаи телевизион ва радиои Тоҷикистон, мегӯяд розӣ аст ки дар ин шабакаҳо бояд матолиби танқидӣ пахш шавад то ин ки ба гуфтааш мушкилоти ҷомеа ҳалли худро пайдо кунад. рӯзи 7 феврал дар нишасти хабарии ниҳоди зертобиаш Шоҳиён дар посух ба саволи ин ки то куҷо амри таҳия ва пахш шудани гузоришҳои танқидӣ дар шабакаҳои давлатии Тоҷикистон ва радио амалӣ мешавад, посухи якранг надод. Шоҳиён нагуфт ки то куҷо воқеан ҳам онҳо аз пайи пахши гузоришҳои интиқодӣ ҳастанд, вале гуфт ки ҷонибдори нашри матолиби воқеъбинона дар бораи мушкилоти ҷомеа мебошад. ӯ гуфт ки шахсан худаш феҳристи мавзӯъҳои танқидиро таҳия кардааст. ин дар ҳолест ки шабакаҳои давлатии телевизионӣ дар Тоҷикистон ба унвони дастгоҳи таблиғи сиёсати давлат барои пахши матолиби якҷонибаи таърифӣ дар бораи дастовардҳои кишвар интиқод мешавад. мунаққидон мегӯянд ки гузоришҳои барномаҳои хабариву иттилоотӣ бо таърифу тавсиф маҳдуд шуда мушкилоти марбут ба бахши иқтисоду иҷтимоият, масоили муҳоҷират, бекорӣ ва дигар матраҳ намегардад. моҳи декабр хабарнигорони телевизионҳои давлатии Тоҷикистон аз ҷумла шабакаи Тоҷикистон ва Ҷаҳоннамо дастур гирифтанд ки
از این بابت بیشتر به تهیه گزارش‌های تحلیلی و تنقیدی پردازند. بنا به نسخه رویخطی که روز 16 دکبر دسترس رادیو آزادی شد، به خبرنگاران این دو شبکه دست کم تا 70 موضوع تحلیلی و تنقیدی پیشنهاد شده است. موضوع از ساختمان‌های ناتمام گرفته تا تحصیل در واگن‌ها، راه‌های خراب و ولنگار، بحث زمین و افراط‌گرایی، حجاب، کمبود آب آشامیدنی، پرتاب‌ها و از فعالیت بازماندن کارخانه‌ها را در بر می‌گیرند. ولی از آن زمان تا کنون به قبل برخی تماشابینان محتوای برنامه‌های تلویزیون‌های دولتی زیاد تغییر نیافته است. خب اکنون نگاه می‌اندازیم به خبرهای جهانی. امریکا باری دیگر ایران را با پیشبرد برنامه تولید و آزمایش موشک‌های بالستیکی متهم کرد که به قول واشنگتن با نادیدگیری تقاضای جامعه جهانی عملی شده است. این حادثه بعد از آن روی داد که گزارش‌ها درباره آزمایش ناموفق این موشک نشر گردید. در گزارش‌ها گفته می‌شد که در یک ماه اخیر دو دفعه چنین آزمایش به وقوع پیوسته است. در اظهارات دپارتمنت دولتی آمریکا گفته می‌شود که در آزمایش‌های کیهانی موشک‌ها از فناوری‌های استفاده می‌گردند که در تولید موشک‌های بالستیکی و موشک‌های بین قوروی بالستیکی کار گرفته می‌شود. تا کنون تهران درباره آزمایش دوم شرحی نشر نکرده است. در پی آزمایش اول منصبداران ایرانی گفته بودند که آن با ناکامی به پایان رسید. مقامات امور داخلی شهری ایسور علیه ایسو گولف 31 ساله با اتهام قصد قتل همسرش پرونده جنایتی را آغاز کردند. وزارت امور داخلی تاجیکستان خبر می‌دهد که ایسو گولف با تبر 3 ضربه زده با گمان آنکه همسرش را کشته است اختیاراً به اداره میلیسا برای خود اقراری رفته است. حادثه مذکور 31 ینوری سال روان در زمینه مناقشه اولیوی در خانه استقامتی این خانواده در دهه برکت جماعت میرزا ترسونزاده شهر ایسور رخ داده است. به اطلاع وزارت امور داخلی در پی این حادثه زرینه گل و جراحت‌های وزنی برداشته در بیمارخانه بستری میباشد. تفتیش پرونده جنایی علیه ایسو گولف از سوی داستانی شهر حصار ادامه دارد. خب بار دیگر نگاه می‌اندازیم به موضوع سازشنامه تاجیکستان و قطر درباره مهاجرت که صدها نفر را برای دریافت کار و معاش مناسب در این کشور عربی امیدوار کرده است. طی روزهای اخیر چند کاربر رادیو آزادی از ما پرسیدند که چگونه خود را به قطر برسانند و یا در آن کشور به چه کارگر نیاز است. مقامات در پاسخ گفتند که شهروندان تاجیکستان اساساً برای کار در میهمانخانه و طربخانه‌ها، ساحه طب، مهندسی و پاسبانی بناها در قطر جلب کرده خواهند شد، ولی آنها گفتند که این کار فقط پس از تصویب سازشنامه از طرف پارلمان دو کشور ممکن خواهد بود که احتمالاً تا تابستان امسال صورت میگیرد. مقامات تاجیکستان میگویند مسئول جلب ساکنان برای کار در قطر آژانس تامین جای کار در خارج کشور خواهد شد که در نزد وزارت مهنت و بر اساس تقاضای کاردهندگان قطر عمل خواهد کرد. سید اسرار سیدов سردار ریاست مهنت وزارت شغل اهالی تاجیکستان گفت بر اساس سازشنامه کارده به شهروندان تاجیکستان با پول خود بلیط هواپیما میخرد. ساکنان ما 3 ماه در آنجا دوره سنجشی را میگذرند. اگر موافق بود فعالیتش را ادامه میدهند و به تاجیکستان فرستاده خواهند شد. از این رو جانب قطر کوتا پیشنهاد نکرد و گفت بر اساس شماره متخصصانی که جانب تاجیکستان پیشنهاد میکند اکتفا خواهند کرد. ضمن تفصیلات بیشتر شما میتونید در آزادی ویدیو پیدا کنید، زیرا ما دیروز در این باره مفصل در برنامه خبری برای شما معلومات داده بودیم. این صحبت هم در برنامه خبری است، هم در شکل علیحده در آزادی ویدیو گذاشته شده است. و یک سوالی که شما از ما میپرسید درباره وجود روادید برای سفر به قطر است. واقعا هم برای رفتن به قطر برای شما ویزا ضرور می شود. و یک خبر ورزشی هم داریم. تاجیکستان در ریتینگ یا رده‌بندی فدراسیای بین‌المللی فوتبال که 7 فوریه در سامانه رسمی فیفا نشر شده است موقعش را نگه داشت و در بین 211 کشور با 1155 امتیاز در جایگاه 120 قرار گرفته است. تاجیکستان در بین دسته‌های منتخب ملی آسیا که با کنفدراسیون فوتبال آسیا شاملند مقام 22 را صاحب شده است. در آسیا ایران در مقام اول در جهان قرار دارد، ژاپن دوم و کره جنوبی سوم میباشند. قهرمان جدید آسیا قطر پس از پیروزی در جام آسیا 2019 در رده‌بندی نوی فیفا 38 زینه بالا رفت و با 1398 امتیاز در جایگاه 55 قرار دارد. فهرست فیفا از سال 1993 به این سو ترتیب داده می شود نتیجه بهترین منتخب تاجیکستان در تمام تاریخش در رده‌بندی فیفا جای 106 در سال 2013 و نتیجه بدترینش جای 180 در سال 2003 می باشد.
бошад ва чун маъмул дар поёни суҳбат ман нигоҳ меандозам ба қурби асъори хориҷӣ дар бонкҳои тиҷоратии тоҷикистон. мувофиқи қурби муайян кардаи бонки миллӣ, қурби асъори хориҷӣ бо пули сомонӣ имрӯз ба таври зайл аст. 1 доллар 9 сомонӣ ва 43 дирам, 1 евро 10 сомонӣ ва 69 дирам ва 1000 рубли русӣ 143 сомонӣ ва 70 дирам. хуб бинандагони азиз, тӯли тақрибан 10 дақиқа ман барои шумо хабарҳоро ироа кардам ва хабарҳои аз ин бештар баъд аз 3 соати дигар дар тақдими сархати хабарҳои рӯз ва ҳамин гуна дар барномаи хабарӣ бо ҷузъиёт тақдим мешавад ва гузоришҳои ҷолиб ҳаст. аз ин хотир моро имрӯз низ ҳамроҳ бошед. рӯз бахайр ва то мулоқоти баъдӣ.